waras iti buryas? Wen, isumot tinangag ko. Nalipatak lang no asino. Basta ti kunada, livelihood program ka no. Kasta? No kayat mo mati agtarakan iti baboy, agpalista ka matan mariusang. Isupay mo't Ay nawaw, kayat ko amari suping. Kayat ko mati makaawat iti libre a buryas. No kasta nga rod, mapan kanto iti balay. No saan kanto abisi, ta fill upam ti form nga inted ni Sir Wendell. Manungay ti ited da buryas, maray. May sala nga mare. Adu ka no ti kondisyon ti livelihood program da mare. No aganak ti baboy nga inted dakin ka, rumbang laang nga mangisubli ka iti may sa aburyas kadakwada mare. Day talaga yan, maray. Sige, ibagam iti representative da. Tainayon na matinagan ko iti listaan ti maikan. Anya man ang timang ko ang livelihood program apagsarsarita nyo ka ni Mare Suping itay, bakit? Adda ka no iti da aburyas lakay. Ay nawaw! Amom ayamat agtarakan iti baboy. Ay sus, amo ka. Basta libre ti iti da aburyas. Ay, panunutan pa yan imbag no kabailam. Narigat no mga laka iti di mo gayam kabailan nga iwanan, nay. Si kakit di mo tuni. Kabailak ko naklangarudang. Palagip lang bakit? Ngamen, idi napalabas atawan, adamanan inted da apu unam apara iti livelihood program. Ang mawa mo nagbanagan na. Saan mo mga intul-tuloy? Sayang lang ti pundo. Sa bali itan. Ay nawaw. Kunak man no itang i-release dati buryas, Mari Suping. Wan mare, ita nga rod. Aping nga rod adi ka nagsagana. Saan ka mapan? Ay, saan mat napili tinagan ko mare? Sa nga pulo lang kano ti inalada dito barangay tayo. Anya? Day tatipod no mare usang. Nagasat ka ata napili tinagan mo. Ang Di kan agpalawag mare usang. Awan ti rumbang nga ipalawag mo. Talaga lang siguro nga swerte ka no may papan ka dagita a livelihood program. Ala, ingkakit din tapno si kati umuna maikan mare. Nasalaw ko ni kumaring mausang di tadalan iti Suping anak kao. Kung nakmanwag kuyog kayo ang mga iti libre aburyas nga iti dakada kayo. Ay, daksang gasat ta sa anak na pagasatan tatang. Ay, Sa nga pulo lang gayam ti kanda. ay kasta. Wen tatang. Naimbag pa'y ni Mari Osang ta nailista tinagan na. Ay nawaw, sayang mo't Day tangarod ka tatang. Sapay insagana tayong ti kulungan ang mausar. Anyagay nga raw no saan ka day kan Suping. Kasta talaga Sayang ti kulungan ngay naramid tayo tatang. Ay, makargaan tulat ta ka di anak ko. Di ka mapukawan iti namnama. Ay, wen nga rod. Idi pa'y akayat ko ti agtarakan iti baboy. Tunggal adda ti kakasta a livelihood program. Sa anak mo tamaik-ikan. Eh, talaga siguro asan aparakan ka day ta a livelihood program. Ay, ano usam ta agore anak. Ang mga ano ada pa'y second batch. Ano usam to manen ti ag-apply. Aywanan nyo na imbag, tinaawat yung aburyas, Ma'am Osang. Areglado, Sir Wendell. Ay, di ulit lipatan ti kondisyonis, Wen ka di, sir. No aganak ti buryas nga inted yung mangisubli kaming to iti maysa. Wen, di ulit lipatan, ma'am. Wen, di ka kadi madanagan. Ta-memorize ko mat no anya ti adda iti kontrata tayo. Ay, nasaya at meron na kasta. Ala nga ron, ala yun ti para kada kayo, Ay nawaw, agyaman naklaunay, sir. Kamaudyanan na. Adda manen tinaawat ko a libre aburyas. Mano kaila ang a beneficiary ti organisasyon mi. Isasapay la kuma, Tausaran nyo tinasaya at ti inted mi kada kayo. Mabalin ka din ti agawid, sir. Ay, yes! Mabalinan. Sana balen, tanalpas mo ti training, ken orientation yon. Ay nawaw,
Inyawid mo matanday taburyas. No apay mat adi mo imbagbaga nga itagaya mga i-release data nagaramid ako maitikulungan na. Saanan akasapulan yun nila kay. Anya? Pangikulungan mga rod ngay. Di mo ibaga nga itikulungan ti manok. Saanan akasapulan ti kulungan. Ay, di ka man agar-aramid si kausang. Agar aramid mat asasawon. Loda mananda ka sa plano. Awan, di nakadingamin pakibiyangan yun eh. Siyak ti nag-fill up iti form, siyak ti naki-training, siyak ti napan iti orientation, iso ang mabalin ka di mo pakibiyangan, noan nga ti aramidak iti inted na aburyas. Minana Lilia di takabangibang abarangay laangan ti pangilakwak iti buryas ko. Damag ko kat agsapsapol iti taraknan. Adda akmat gaya man iti batog ti balay damari supin. Iti malikudan ti pagnaak. Tapno sa anak ama kita. Sa dino ti pangipanam iti day taburyas mariusang. Ay sus, ay nawaw. Nakita nakpailaang mat. Iso nga rod anag naak iti likudan ti balay da. Tapno sa anak ama kita. Di kamot makasungbat, Mare. Ay ko amari supin. Itugot ko pailaang iti talon. Anya? Itugot mo, iji talon ko ng Mare. Ay na Mare, awan nga minti mga sikaso iti balay may. Mabalin mo't nga ibatim iji balayo, Mare. Nayunam laang ti ipakan mo kinkwana. Inton makaawit ka, pakanam tumanan. Kastanto ti aramidak inton bigat Mare. Ngamita, ano sakpay nga itugot iji garden. Ay nawaw. Umayak man, Nana Lilia. Ay, kato mo nagkausang. Adda ka di masapol mau. Dito'y laangan paraangan nyo ti pagsaritaan ta, Nana. Ay, nyaya, ti umay mo ibaga. Apay nga daing tugot mo, aburyas. Pangipanam dita. Kinapudno na, Nana. Damag kong agsapsapol kayo iti buryas. Ay, won. Hindi pa'y ngagsapsapol Tapno adda ko maamot ti liwliwak dito'y balay. No kayat yung akit gatangin yung to'y buryas ko, Nana. Ay, nawaw. Sa dino tinangalaam iti da ita usang. Basta, di kay madanagan. Kasaan ang nagtaod iti takaw, Nana. Iso nga ilakok kada kayo. Taawan ti oras ko ang mga sikasaw. Manungay nga raw ti pangilakaw. Uray 4,000 lang, Nana. Kas makita yung mat. Dakulang. Nay. Naglakan ngay usang. Discounted price data, Nana. Basta cash dito diyo. Ay una. Bayada ka talaga iti cash. Usang. Yakmatan makita ti buryas mo, usang. Kasano adi mo makita? Kat addalaang mat di taparaangan itay. Anya? Di mo yung kulong? Saan na? Ay nawaw. Agpampanunot ka kade si kausang. Kasano ngayon ay madayon? Saan mat siguro lakay? Usang kaya. Kunak ay ramidak iti kulungan. Hindi mo matkayat. Lalay nga tagdrama. Tapno saan ang makadlaw ni Juni na inlakok ti buryas nga hintanda kanyak. Narigatan. Ang mga niipulong naktiluko. Oy! Apay adi kang matan sumungbat. Awan ti buryas mo iti parangan tayo. Ay nawaw! Sa dino nga itinapanansan lakay. Ay sana mabalay! Sana mabalin na mapukaw dayjay. Tulungan na kamang sapul iti buryas ka. Enya ti sapsapulin, yaw Junay. Ay kwa. Tay baboy ni usang tatapidreng. Tay baboy ni usang. Payan. Di na mo no sa dino tinapnapanan nan tata. Ay nawaw. Di yung kulong aya. Jak amo iti asawa ka? Aman ki di no dalim mablabas diti parangan niya Nawan mo tinakita, Junay. Mga niti kabakiran, tinagturungan nila. No iti tinagturungan na.
Alanganan na masapulan mi pa, tata. Ang padasin nyo lata at ag saludsod kadagiti kalugaran tayaw. Ang mga ano da nakakita iti baboy yaw. Anya kano ti sapsapulan da pare Johnny, tatang? Di kano baboy ni Usang. Anya? Ay mapukpukaw kano nga raw. Ay una yan day tanga usang. Apay, dinain kulong aya. Ay, jakman amaw kada kita nga agasawa anak kao. Ay, sayang mat. Sapay, nagapo iti livelihood program day jay, tatang. Kay tangarod kay. No pinag-interesan ti sa bali at tao kay naladan. Awanin! Ay, una yan. No kasanumot ngamin, nakabulos day ta baboy. Aguray ka man, Usang. Mapukpukaw ti baboy nga intedda para iti livelihood program. Ang relax na relax ka dita Ay nawaw, dakas ka dito aginanala kay. Kung nakatulungan na ka mang sapol. Tagayam, adda ka mo dito'y sirok ti mangga nakatugaw. No saan tayo ang makita? Ang mga nuinyaw din tinakakita. Apay, di ka madanagan? Adda ya pangalam iti isukat mo no ipasukat daken ka Buryas. Maawatan damot siguro lakay. Saan ko matin abasol no remarket pinido ti daduma dita. Ay nawaw. Unay ket ti kasta klase ti panagpampanunot mo na tao. Aguray ka. Ni samat mari usang tinakitak asimrak itinginginaan a restaurant dito'y sintro. Ne. Anya nga iti aramidan na dito'y. Nagorder matan. Napukaw ti baboy na ngam addalat ta dito'y nga aghapi-hapi. Ay, aguray ka. Amangan mat no inla ko nagayam ti Buryas nga intadakin ko ana. Pangalaan na nga'y kumay ti pagbayad na iti kastoy a klase ti restaurant. Ket agpada kami lang mat nga awan makukwarta na. Marisupeng! Ha? Anya tararamidan dito sentro? Di mo ibaga susurutan na. Ay, kwa Mariusang. Saan mat? Saan ka asursurutan? Naira na laang. Ngamin nakita ka asimrak dito yung restaurant. Iso sinirip ka ta sa anak asigurado no si kati nakita. Agrason pa'y laang matiloko. Ay nawaw. Itian niya kung maaga po asurutan ka ngay Mariusang. Ibagam laang ano kayat mo matimangan iti da ito restaurant ta libre ka maray. Ay namaray. Sa anak nga imay dito tapno makiapakin ka. Sa may sa pudno ti bagbagak. Naira na laang anakita ka. Apay madakas ta adagos ti panagsasaom maray. Wano, adda ilamlamang mo. Nay, da kayong matgayam na nalilya. Supang! Wen, siyak da ito'y nana. Naimbag man ta, mailasin nakpailaang. Bakit ako? Ngam napigsapay mo't lang ti panagkitak balasak ka. Sa dino tinagapuan. Napanak na kitsyenda, nana. Da kayo ngay. Napanak mo't gimatang iti feeds ti baboy ka. No kasta, adagaya man baboy yo, nana. Wan, ginatang ko iti kumaray. Kumare? Anya nga minan tinaganday, jay. Di man muri na nga tidog kan kulot ti buok na. Ha? Ni ka di Mariusang? Ay, wan! Ni usang! Hindi lang napalabas alawas ang ginatang ko na Buryas kan ko na. No kasta, saan gayam apod no napukaw ti baboy ni Mariusang? Inla ko na gayam. Amukon tatang. Anya tiyam mo Supeng anak kao. Saan apod no napukaw ti baboy ni Mariusang? Ay nawaw. No saan napukaw? Sa dino nga rod kayan na. Inla ko na kanina nalilya. Anya! Mapanak ikayan ni Sir Windel. Naglukon day ta ang Mariusang? Anya aramida may jay anak kao. Anya kumapay tatang. Mapan ko ibagakin kwa na tinapasamak.
Agruam day ta beneficiary no kasta ter aramidan na. Ay. Mga nuguraan na ka ni kumarem. Guraan nak tatang. Saan anasaya at tikaste nga aramidan na? Livelihood program day jay. Naban nakid din in lakaw? Naimbag ko man usaran ng agnegosyo. Saan mat ta saysayangan na laang tatang? Talaga ang mangibabain ka usang. Anya mangibabain mat asasawam, Juni. Kanoy la kung makano tay baboy ang naggapo iti livelihood program. Ay nawaw, asino mat tinakadamagam iti day talakay. Saan na napatag no asinaw? Ti kayat ka, kat ibagam ti pudnaw. Nagbambanog datawa, nagsapsapol iti buryas. Tagaya min lakaw. Saan apod no day ta, Juni? Nita aglibak ka pa ilang. Adda ebidensya amang panagnak at ti baboy ang naggapo iti livelihood program. Ket inlakom kanina nalilya di takabangi bang barangay. Oh, Ay, lakay. agsagana ka. Amangan no adda umay a representative iti dayjay a livelihood program. Sangum ida. Imaya, takayat ko ang makita ti buryas nga inted mikin ka, Ma'am Osang. Ay, sir. Pasensya kayon. Awan mo ti maipakita kada kayo. No kasta, pod no tinadamag mi, ma'am. Anya tinadamag yu? Kan asino tinakadamagan yu, sir? Pod no kadi, ngayon lakom ti baboy, ang nagapo iti livelihood program, Ma'am Osang. Ay, sir. Ay, sana nasayati kasta, Ma'am Osang, ha? Iso nga inikan kayo, ha? Tapno ada pang rogyan nyo. Saan at tapno ilako yo, ha? Ay, pasensya kayon, sir. Yan tangin na ilako magaya, man. Nasken, aso katamday jay, ma'am. Sana mabaliti ka sa nararamidin nyo. Ta saan nakasta ti purpose ti livelihood program tayo? Sir. Nagastos ko nga minti kwarta. Kasanungay ang maisublik. Ay, makaamukan nga agdiskitar, ma'am. Ikang kayo iti makalawas, tapno may subliyo ti baboy, ana ited kada kayo. Ket, into maminsan, di yun ulitin ti kastangay na ramidyo. Kasano pa yan day talakay? Alam ngamin ti poskol ti rupa, mga ramid iti kasta. Ay, nawang. Basol tinagipulong kadakwada. Sika tinagaramit iti kalukwan. Isong ita, sangwam ti bunga ti kalukwam. No saan ko nagpulong day a tao? Ay na, maamuak lang no asino day ta. Ay nawaw. Talagang agsungbat kanyak no asino man day ta. Apay, anya taramidan? Ay nausang, tapno ibagakken ka. Sikamot lang tagar aramid iti pakaibabay nam. Di ka agpabpabasol iti padam a taaw. Tadagita akalukwam ti pakaisagsag makam. Ay, wow! Nagasat ka no at dati naawat mo a libre. Manipod iti livelihood program. Ngamin, saan nga amin kat makaawat? Iso ano adaman tinaawat mo? Usaram kuma iti nasaya at awagas. Di mo sayangan ti oportunidad nga naitadken ka. Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.